this gospel ebadile ka letšatši leo a bewa Brista ka le yena o ile a dira eng a tlala ka the yeast yeo e leng gore e ile ya fetola bophelo ba gage ba go ba motho fela go ba mofediši mme lona ka yeast ya mo dira gore e nne Brista ke šomiša this example gore re bone phetogo yeo e tlang ka baka la the new kumelo ba Kriste ba ratelang ke boletse gore e fetola selo go se iša ko re ka se ratang ko gona the flour alone e ka se direle boroto the ingredients alone e ka se direle boroto ntle le kumelo yeast or baking powder mme ya bona gore e fetola the dish because of the wonders of the yeast or the baking powder. Me rekwetsa ile gore yeast ya phela bana ba ka ke yeast ya phela I know gore mo grade 4 ba ba nne grade 4 ba ba rutile ka yeast gore dira eng ya phela ke ba activate bophelo ba yona ka metsinyana a godimetseng e seng a bobela ke ditla fela ruri and then ya dira eng ya thoma ya phela gape grade 4 again Now,
Java Sukuluha. I missed examinations at University of Victoria
and then the examination is about to start. You miss the examination, I would say the examination. No, I'm coming to professor. I said, Kala. And I said, yes. This way,
o agente e va valerato, e va a camorello, e por un tempo il show fuori, e ya bayar ya di lawan roto wala yi si kaw so brighten your colors to show that sales will not be able to gira mo ya se no mo de jo so na que so na se bo apóstolo barabo que bona mo e un namba Teresa barabo que bona mo de guarda e agora sempre seu e do pole e reushuba kama ya uketwa sitaba if you want to be jama ya uketwa en kana kwa yeye utakuina ne mwana ndimu bila kwenda este este agora sempre se turbana andata wana ngene kubera de hana e yistikiero Hutu ambao wenda kuwefali kuchense kwa mwindesa wana i Father, this gospel, you feel you will now Krista, tu es la pile, quand Krista, nous le retour du temps où toi, on est et Pisoya, et au téléphone, au moment Krista, Krishna. Quand il nous a gardé, les mois, les moyens. Amen.